भारत उदांस्रि सानखौ बरायनो हर-घर तिरंगाखौ बिथा खालामनानै सारा भारतनि दाब-दाब जायगाजों लोगोसे आसामावबो थागिबि सुबुंफोरा बायदि हाबाफारि लागासिनो। बेबादिनो इन्दिरा CLF आबो फैबाय थानाय भारत उदांस्रि सानखौ बरायनानै आइजोफोरनि स्कुटि रैली हाबाफारि लादों। बाक्सा जिल्ला जौगाखां खोन्दोनि इन्दिरा CLF आ फैबाय थानाय भारत उदांस्रि सानखौ बरायनायजों आइजोफोरा हर-घर तिरंगा आजादी का अमृत महोत्सवखौ बिथा खालामनानै स्कुटि रैली हाबाफारि लादों। बे हाबाफारिखौनो बेखेवनानै होयो 22 नं कक्लाबारि बियाबनि MCLA मन्टु बर'आ। लोगोसे बाहागो लाफैनो हाबावो सिमला पुलिस थानानि SI आरो जिल्ला जौगाखां खोन्दोनि सामलायगिरिफोरा। इन्दिरा CLF आ फोरमायनाय बादिब्ला बे हाबाफारियाव जिल्ला जौगाखां खोन्दोनि सिङाव थानाय मोनब्रै BCDC कक्लाबारि खामारदै गुदिलिगाव आरो राबांगुरिनि भिलेज अर्गेनाइजेशनफोरा बाहागो लादों। मख'नो गोनांदि बे स्कुटि रैलीआ सिमला बाजारनिफ्राय जागायनानै सिलबारि साम'हाथाइ बर' बाजार राबांगुरि खामारदैसा लोखि बाजार दाउदारा बालमानुहर बिथा गुदिलिगाव आरो अनसुलि जाला जानानै सिमलासिम फैफिनगोन। भारत सरकाৰৰ प्रधानमन्त्री सन्मानीय नरेन्द्र मोदीर निर्देशत जे आजादी का अमृत महोत्सव हर घर तिरंगा এই উপলক্ষে আজি জালা ব্লকৰ আণ্ডাৰৰ BPMৰ নিৰ্দেশত তথা ইন্দিৰা ক্লাষ্টাৰৰ সহযোগত আজি এটা মানে স্কুটি ৰেলী ওলোৱা হৈছে। আজি 150 আমাৰ যি মোৰ সমষ্টিত থকা যিমানখিনি ইন্দিৰা ক্লাষ্টাৰৰ সদস্য আছে তেওঁলোকে আজাদী কা অমৃত মহোৎসৱ আৰু হৰ ঘৰ তিৰংগাৰ এৱাৰনেছ প্ৰগ্ৰাম হিচাপে 4টা VCDCৰ আণ্ডাৰত তেওঁলোকে মানে এৱাৰনেছ প্ৰগ্ৰামটো কৰিব। আৰু এই উপলক্ষে আজি মোক তেখেতসকলে নিমন্ত্ৰণ কৰিছে যাতে এই ইনাগ্ৰেশ্যনটো কৰি দি মই আশা কৰোঁ আহি থকা দিনবোৰত আমাৰ প্ৰতিটা ঘৰে ঘৰে যাতে ভাৰতৰ যি তিৰংগা সেই তিৰংগাটো চবেই উৰাই সেইটো মই আমাৰ ৰাইজক অনুৰোধ জনাইছোঁ। আৰু আগন্তুক দিনত আমি চবেই মিলা প্ৰীতিকে এই আজাদী কা যি মহোৎসৱ সেই মহোৎসৱটো আমি ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট উপলক্ষে যিখিনি আমাৰ যিখিনি উৎসৱ সেই উৎসৱটো যাতে ভালদৰে পালন কৰিব পাৰোঁ সেইটো আশা কৰোঁ। সেইটো চিমলা বাজাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ৰাবাঙৰ পৰা আৰু পুনৰ বৰঘাগৰা চিমলা তাৰপিছত লক্ষী বজাৰৰ পৰা দাউধাৰৰ পৰা বৰপামৰ পৰা গদুলিগাঁও আৰু অঞ্চলিৰ পৰা ঘূৰি আহি আৰু পুনৰ শিমলা বজাৰত মানে উপস্থিত হ'ব। টোটেল 4টা VCDC কভাৰ কৰিব আজি। আৰু লগতে আমাৰ শিমলা থানাৰ যিখিনি পুলিচ বিষয়াসকল তেওঁলোকে সহযোগ কৰিব। আজি আমি জালা ব্লকৰ অন্তৰ্গত ইন্দিৰা CLFৰ পৰা আজি 4 আগষ্টৰ দিনা আমি এটা এৱাৰনেছ ৰেলী আমি কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। আমি ইয়াৰ দ্বাৰাই সদৌ অসমবাসীকে আমি ঘৰে ঘৰে তিৰংগা উত্তোলন কৰাৰ কাৰণে আমি অনুৰোধ জনাম। আৰু এনেকেই এইবাৰৰ স্বাধীনতা দিৱস 75 বছৰৰ স্বাধীনতা দিৱস আমি সুন্দৰভাৱে উপভোগ কৰিম বুলি আমি আজিৰ পৰাই আগবাঢ়িছোঁ। বাইক অনसायगिरिफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। क'क्राझार जिडी र'ड एक्सिस बेंक साखाथियाव थानाय दावहारु अट' एजेन्सिया नोंथांमोननि थाखाय लाबोदों धामाका स्पेशल अफार। खम बेसेनावनो नोंथांमोना बाजाजनि गुबुन गुबुन मडेलनि बाइक फाइनान्स खालामना नोंथांनि सिमांखौ जाफुंहोनो हागोन। 13,800 रांनिफ्राय जागायना 19,500 रांजों नोंथाङा बाजाजनि गुबुन गुबुन मडेलनि बाइक जेरै प्लाटिना, पालसार बायदि गुबुन गुबुन मडेलनि बाइक लानो हागोन। बाइकजों लोगोसे बेसेन होनाङालासे मोनफागोन गंसे हेलमेट। बाइगिरि बिथांमोना गोरलै राहाजों बाजाजनि फाइनान्स लिमिटेड नङाबा एक्सिस बेंक लिमिटेडआव फाइनान्स खालामनो हागोन। गोबांथार फोरमानलाइफोर गथायनो गोनांथि गैया। खालि फट' गांसे, पेन कार्ड, आधार कार्ड, भटार ID आरो सोलिबाय थानाय मोब्लिबनि बिल होयोब्लानो बे सुबिदाखौ लानो हागोन। गोबां मिथिनो थाखाय 8473883986 036612705550 9957644326 आव फन खालाम।